egeti kendege inchetindike Kenya Aviation Authority egeti kendege egeti keli chindege chinke na bachiko guo lakini ndege nene mheshimiwa inogaiga oirurukiro cha America nama ndege nepi Boeing 777 ebwa ere chikoro ibe te koguga tige yiyo kenyene no eneliye kubugule president yabantu osinemeronge bere kominyoka ekorege tikeli egwego chimati chindege nchirikogu echire chikogu ebitigoro by'omupira ne helicopter lakini chindege chebiashara ebinene nchikogu esegetiye no nyengi sumu chindege nchiro gitagwe egetikelia president yo mwenyine watebirenga ki bakore visibility studies n'abantu baito barayibale ngokare kanga nabo basugeti abantu baito ekere ndege kominyoka 1.5 km yamanya gutira yani kominyoka kuruga mpaka egetima ate emanya okoraki emanya gotene endege mocha niyegwe etike ndege yonse ngima mwaro cha ndege lia wete ya Egypt omonto oyomo bakure billion yem igoye ndo muna kekiwe mocha niyegwe kekiwe ekobe kamarangeti yamo egendenga abantu bamentu we have spoken to the government we have asked them to anchere egetikia suneka kebororo ntubika no ene college ya aviation yororo chindege ichinke chiacha chiagororo chiakoraki abana bayibundisere lakini ye president Dr. William Ruto said aigabusi ntubuati ntutakatoro city tekoba bosongo gali street naye moyoka. A president Gadanga, what we need to do, we want to expand the city all the way to Suneka. You know, a president to say Keroro Murai, that's more remote or rolling a kiaba and to our Konyek. Therefore, Geti Kelin Gelikuruari, I know you get Kuru as Matugam, and the core in the Vega, and go Nabantunga Kisimba, Okerusiriga, Okeire, Yangos. Oh no, Igega, the Yangos. Nara dia tina inkolina ndege wango seniga ndi nkoruga ya nkesu nyangos na Simba urusiri shilingi milioni 20 chechi omweshimiwa Ombati noara ruana agatebanga omweshimiwa governor tobe kichi milioni 20 tukoleje echire eli abera asa abantu bakoliera asa abayubawete likibesa mange lakini kinde obisi echire lyankagaiga lazima rotonye kule kabiri chipara chons abantu abayinkorose bachene abayinkorose epale etoiwana barunga ki lazima batorose limali onye mba korose umweshimiwa Ombati ontebringa tobeke cabros nkorose tobeke tikabro maika chonsi ipi etaoni nentu ya idenke ebe moyo muwancha boyo bono ekero nyuwe tunga igoro mwangu mukutano mu MCA imoke anze okuwa nebintu biteyo nyuwete mu MCA yo ayachagaiga nebibabo bibwate mpake bunduki county commander obwatire kibagekemo kibwate bunduki ga naki woche nebibabo bibwate bunduki asa abantu batali no embaskari abo murabande babwatiruka nabaskari. And I want to salute the police. Thank you for taking care of the lives of our people, to have arrested that criminal who had a gun here, and some of them walikuwa na visu. Ntoli say e wodi ne ya agotole mukurwani oro. Aya
ente idente vega bara ibandi bonsi ni including aba MC bamino egasi abono korigeri ngas kisimba okora egasi abono oversight bante binga Simba egasi okora nembe ntutagitigasi tari aba MC baganete babe chi contractor to kori kama tem onyakore na ndui make nenyale kana ikubona ina masomo to immense nebata gete barosie budget krabaro sie budget na ndi ba chi contractor kraba kole ko ba chi contractor baruboka ba chi contractor na ndi bakole gas na ndi ba yakane kibesa chiyangu cy'umwana inchi mwanje mkoli bigendero mu wancha abaheshimiwa baminto and I'm so happy abaheshimiwa batabwati mechando bali mutaro chiba wakamalyo mbali bikoli ebyo ondo konya wakelyo ebinetenda na mukanga tuli gukora tenda tubwati capacity obwate ni yokorosia machike county. Bwana county commissioner, I want to plead with you and the county commander. Bonchari has been the securest place in Kisii. It's good that you have witnessed today in this function that an MCA can afford to walk around with people who are armed with guns. Armed. Kwa hivyo hii bunduki ambayo ilipiga mtu hapa risasi, we must be told if he was involved. We must be told walienda hapa Gesonso kwa Professor Mbeche wakatoa bunduki 3, mzee wa 70 years ndio wanaibia hizo bunduki. Umeona leo hapa hizo ndio zilitumika hapo. Tafadhali, if there is a police officer involved, kindly county commander take action. Hatuwezi kuwa hapa hao watu wakikasirika wanakuanga mbaya sana Bonchari, na hatutaki kusikia story ya watu hapa. Bonchari imekuwa the most peaceful place. Ukiona watu wamejenga hapa ni kwa sababu ya usalama, lakini hatuwezi kuwa kwamba watu wamegeuka over sudden because na unajua wanajiita tuko serikali. Serikali gani? Mimi niko serikali, niko katika serikali kuu na niko serikali ya chini. Kwa hivyo hiyo vitisho, tafadhali tunauliza serikali kuu mtilie manani. Hatuwezi cheka na watu ambao ni wakora. Akiwa ni mbunge, akiwa ni gavana, akiwa ni nani, ashughulikiwe kisheria. Hivyo tu. I want to lengo tebaiga Bonchari noege sukari kia lenge gia nsupi sukari ngirama tukaya monga nchere waziri roads no akoruga omongna Dr. Margaret arenga agriculture ntwanyolete eliogo lyesumu ya maraba ekoro kunga lime kubeku okosuneka yarusie sumororo eguni ya lime shilingi 500 ngokamba tole n'abaheshimiwa ba assembly toro sentube kichiwe sanke to abantu baitu lime na try improve biro balieto no anege sukari yoka kiera nene mo wanja boy. I've listened to you mheshimiwa MP, mheshimiwa Umbati na mheshimiwa bandi mulegaiga tigamba te mheshimiwa Tirisa, mheshimiwa Victor ninkata Umbati, this is my home. Ninka yani kubwandons igo, I want us to work together. Yani andons watararo obora karalia ya mu wanja boyo bono igo fikta muy wet Umbati muy wet bono nganchere narora macha mange mbra ya twete esenge njeri nongwa ya chire ngakibali murangi nera umwako uri masuja no mwako umya nkororanga osumigeta mahuga para inko enda gochinga
onde bwensi orangine ram amaji gate nde ram igoro gaki koro mutara amaji akoreki aite ikera amache no mu bisomo nne wepara erami eli muntu tayo gotumia ninto gotumia nko basaba onde nanyu baba mrabeche pigi bimurema koko gendio pigi kwanyo ligino ane kwerende rosi mutaro amacha arupara okuna kubusaba kwana omoelio mwakwana igurege tima atiga ekekyaruro natebetelirwe likarikwa igoro nka abantu bali mutinyo yomo egetike lindo taito tukiagaje basoke kubororo. And I want to plead with the county commissioner again. I'm told IBC has officers inside there. We can give them. We have other officers, but on that, in the same field, we want them to vacate. We build that stadium for this region. Kwa hivyo hao wangwana wote tumewauliza waondoke kufika mwisho wa mwezi, tujenge, tuanze kujenga ile uwanja. Ni watu watumia mavipi? Na hii maji iko hapa, nimeuliza engineer Mageto ambao walitengeneza hii barabara waangalie maji singie kwa manyumba ya watu. Asa ya mange because ntaite ko iwa SPCA president, Kurese county commissioner. Abantu bamintu. Mungana Raila. Inaba abantu ba Raila. Aya omugaka Raila Omolo Odinga nate bandente amakuani yae mwanyanjire ngoma devi n'abantu babonjali no mulinere taliwo miyemo n'abantu baminto ntegete mbaboli ntekemo aba muramulema abasachambalema mwaro abana b'esukuru babatengaga abana bali mwaro bakorekana bia mwaro abana bakorekana bia babegete uniform bakimuska abana tiga abana abaisike bakoreki basome umusbat naina na wochikericho lero president yachi koa ya one no musbat osomire no mongira Margaret erekonyore kirogeke no muntu osomire munganchire mbabolinga all of you all of you ntegete mulende omwana omwisike asome abasacha mulema onye mokoran uniform nengia bekera mukage uniform eliko kakotara kuchiali kwara no mwana w'esukuru na hii bwana commissioner tunasema kwa sababu lazima niongee Kiswahili. Hawa watoto wadogo wasichana tunapata yetu kubutaba anchali tigamba te muibyo ndebwensi na abo mu mintu abe muise ko mintu na abo mu onchali na abo mu basi lazima agendenka abantu nairega sigega kuruga bonchali umongina Margaret tindi komo iguna gento kende gyons sting mane senge nchare reference umongina umuya umusbat nalengete gas kuruga okorokwelina no mumrondo okorokumunyanza ndayitemba tebiga ondiga ko make mistake nkomoleta ekenyoro kiaye ndebo monto oyo egentekemo oyibire fire engine atagete ali milioni 15 oyo atagete kuri kibesa gusinde ja sports mogo ndebi motigalie motige lakini mogo ndebi moseli mongo monto muyeno no mo pasta tumubeke gasi akole gasi mo wanja boyo abonjali mwanje tabayibi osenkaga iganzalia omuibi wengo ka kubwatwa osam kano muntu kuibe milioni igo propaganda ingao simbanguka nkubutara abantu muibi onde bwensi nkubwata mu wanja tumubute
abantu baminto nimaite tindakora suku lero esuku nkegolende esengenje Madaraka Day lakini ngotwara ndo mukutano tokugamba nainwe nandi munganchire aba MC bali bwate michando nanji onye mbata gitiko koragasi nanji nche nko bando mu MC bwe wodi iyo engo chororo monte bigasi mutaite mukore ndenta abantu bane bakore igasi mu wanje boyo ebona mbiamono Nyasaye ave nainwe mbiamono